Poštovani gledaoci, ovo je vreme kada redovno emitujemo vaše videozapise. Piscu iz Osečine snimio Dobrivoje Pantelić iz Donjih Brezovica. Ja sam Živan Grujičić iz Osečine. Inače, živim i radim u Osečini, u Narodnoj biblioteci. Kao profesionalni književnik, član sam udruženja književnika. Do sada sam iz književnosti napisao 2 romana. Rađ, Veliki vitez velikog kneza, istorijski roman i roman upravo koji je izašao ovih zadnjih mjeseci, Vitezi svetlosti, alegorijski roman. A također se bavim i publicistikom. Napisao sam do sada 3 publikacije: Preistorija Osečinskog kraja, Istorija Osečinskog kraja i Letopis kulturno-umetničkog amaterizma u Osečini. Po jednom narodnom predanju je nastala kao pasivan kraj koji je bio u to vrijeme komunikacijskih putevima odsečen zapadno od Podvinja i istočno od Valjeva. Pa iz te reči odsečeno je praktično proizašla i reč Osečan. Što se tiče ranije prošlosti Osečine, mogu se svakako pomenuti kulturno-istorijski spomenici u ovom kraju. To je svakako antički, pa kasnije srednjovjekovni grad Vagane, odnosno gradište na granici sela Oslaviće i Dragijevice. Sokograd koji gravitira prema 3 opštine, opštini Krupanje, Ljubovija i Osečina koji je praktično na tromeđi, kao i svakako crkva Brvnara u selu Skadru, Tešmanov konak u Bastavu i crkva Stara Osečinska. Pored toga ovaj kraj ima iz preistorije bezbroj lokaliteta vezanih za neolit, za vinčarsko-pločičku kulturu, za neolitski predmet, odnosno mlađe kamenog doba. Panđurište u Komiriću, naselje u Bastavu, pećina Kamenjača u Tuđinu i mnogi drugi lokaliteti. Tako isto i za bronzano doba može se pomenuti gde sam vodeći istraživanje u selu Belotiću na Šumaru došao do izuzetnih ostataka što se tiče bronzanog doba vezanog za latinsku kulturu, odnosno za srednje bronzano doba, kao i još niz lokaliteta vezanih za stari vek.